Laughing Leos Bianong! Programa apakaburay-rayan dagiti pagteng nagtaod kadagiti sursurat dagiti naayat at dumdumngeg. Makapakatawa, makapalit, makapaisem. Ngem paspasamak met dagitoy mamagbangking iti abaga iti asino man nagbaklay. Amin dagitoy ket intay ibirukan iti umno asungbat ken solusyon babaan ken ni Mang Bianong ditoy Laughing Leos Bianong. Manipod iti orihinal apan ang isurat ken nasariwawag apanunot ni Fernando Obado. Ken iti panangitultuloy nga isursurat ni Joby Tupais. Direksyon, Peri Claro. Palubusan da kami nga rod nga intay luktan da iti programa, iti panang silpo, kan adalem a kapanunutan ti pagayam tayo. Peri Claro kas, Mang Bianong ditoy, Laughing Leos Bianong. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions kan Lady L Channel. Kumusta kayo amin gawan labas na gagayam? It's nice to be back. Ako na ni Robin Padilla. Kabuyak da ito'y kahit ka agpada kami iti kinatarakay. Kanaw? No, mamati kayo, papagayam. Tay umuna asurat ngayon tayo napili ngay drama ita, ket naggapaw kini pagayam Luella, iti pagilyan nga uman. Kastoy man ti surat ni pagayam Luella. Ken ka Mang Bianong. Maragsakan at unay, idi nangigak ti panagsubli da iti programa, babaan kan ka, Sir Peri Claro kas Mang Bianong. Ililiwan may dagiti sigut a drama anang nangigan may. Iso ang napalalo aragsak ko. Tauray awan kayo niti radyo, kat mangiganda kayo may itanya mga oras akayat may, nang runa kada kamay nga daditoy balasyo tao. Kat mabalin mi pa'y nga ulit-ulitan adenggan dagiti drama yaw. Tasan ngamin ang makauma adeng-denggan. Kanayon at nga ag-replay Mang Bianong na agasum dat ngay gayem Luella. Sabagay mayate agdubli-dubli ako na da. Palpalok mo gamunay ti puso may babaan ka na iti balikas ngayong kainyibay pagayam. Ket umanayon da ita amang inspirasyon kada kamay amang bukbukal iti Lady L Productions. Tapno itultuloy may timang ted iti linglingay kada kayaw. This is it nga rudan papagayam. Kastoy nga rod ti rogeti surat ni Luella. Hi, Mudrakels. Ha? Lowell, apay akas na ti tsuram. Mudrakels, please. Di nakawagan ni kasta. Luella ko na yung matang. Ha? Naglabaga ti lipstick ko. Kalpasan na. Awagan daklang iti nagtangken Luel? Oh, Luella, Mudra. Nalukneng Luella. Paluella ti maibagay kanyak. Look at me, Mudrakel. Agpadata na pintas. Tay malakan ka. Sana kay malakan ni Pudrakel. Ay, agtal na ka man. Punasam day ta lipstick mau. Nagalas akitaan. Ha? Oh no! Anak dak ng uyawan dak, Mudra? Anya nga uyawan. Ibagbagaklaan ang nagalas akitaan. Limalakyan ka naka-lipstick. Ouch! Oh no! Nagsakit ti barokong ko, Mudra. Kasla binagsuldak iti namin adu adaras. Nagpinta sa kadiwata ng ipagayo alim malalaki, anak.
Oh, it hurts, Mudrakel. Hagdal na ka man. Mudrakal ka la, mudrakal. Shortcut ti mother dayta, Mudrakel. Shortcut nga. Karkaro mo tapi natin dugmaw. Ay, aguray ka man. Papanam. Apay, anak ka lipstick ka pay. Mapan kami makiraap, Mudra. Anya, mapan ka la makiraap, ngam naka-lipstick ka pay. Anya ngay dayta. Oh, kanya-kanyang trip mo't Mudra. Ay na. Sigurado asyak to ti kapintasan digital talon na makita, Dok. Oh. Ay, atal na ka man. Nagalas ta itsuraam amapan makiraap. Kasla mapan ka grampa di talangam. Kat agrampak mo't talaga, Mudra. Agrampak ijay tambak. Contestant number 1. Tataratatat. Tataratatat. Oh, kita anak na grampa, Mudra. Na- Tataratatat. Anay ko! Mudra, Kels. Apa pinalapal na ngay iti tsinelas. Nagalas ti itsuraam kag kinikinay iti sangwanak. No si bibiyag lang at aday di amam. Ama nga no rinimpong na kan tapno di ka makakinikin ni akasta. Kasla kala sumayot apo sa ngagsapsapol iti asawa na. Iso nga ron nga imunan ati mangad iti barsa nga tapno awan ti mang bugbog ken mang rimpong kanya. Iso please, Mudra. Be nice to me. Ay, nasaya ataken ka. Napatag ka kanyak. Ngamday tar aramidem laeng tijak kayat. Nagrampak lang, Mat. O sige, bye-bye, Mudra Kels. Hoy, Luel! Punasampay day ta lipstick mausakbay amapan kagitog kal iti bunubaw! Ay, kunak tumit nga umay mat makiraap ni Brando. Ala, talaga nagtaer. Magbagay na launay ti kaus na nga abot-abot. Nagminar di kinamalalaki na. Agturong di tayan ko. Ay na, aglagto-lagton ti puso. Uy, Luella. May kamagayang makiraap. Ha? When? Opo. Una yan, alabaga ti sipit mo. Bagay ko kadi. Mas bagay mo, nagbagkat ka ni Tibunubaon. Ha? Oh, asiwa mo, dito yung nakaikabilan Tibunubaon. What? Ah, ikabil ko ni Tiabagam, ha? Agsagana ka. Op. Ay, nagdagsan! Diyak ka ba lang nga siwa na Luella, nagdagkan di kapitakan. Awanan, kapispita kang day tarupam. Awanan, guys. Kalablabaga si Tikmaw. Kaskala na biyaga na bita. No! Kababain! Nakapinpinta sa kay may dito eh. Ngam siyak itanti kalaadan iti sangwanan ni Brando. Ay, just kikapita! Adayta, nadaluskan, Luella. Oh, apay nga rin nga gisem-isem ka dita. No aso ka kuma, uray lag witi ipos mo. Nagminar nga minan ti kinagwapom ita. Taawanan ti lipstick mo. Che, kinapintas ko na mata. Sana kinagwapo. Maria ka kamakangag iti bagbaga makinagwapo. Yaks, sana may bagay kanyak. Aklunam namin ti kinapud mo, Luel. Lalaki ka. He, sumardeng ka man?
tinakla ko man kinaduan dito yung karayan na nagdigos no bad tripan nakbat lagayam. Ha? Tita ka man lang. No gumarampang ka, sana siya ti paggarampangam, ha? Ni Luella mo't. Talaga mat niya, Min. Saan tatalo? Che! Ha? Hoy, Luella! Urayan nak ah! Di nakpanawan dito karayan! Sumurot ka at damat sakam. Babaita, arte kalaunay. Korsonadak ni Brando, Mang Bianong. Di nakikaskaso, ta gayim laang ti pangibilbilangan na kanyak. Ket adapay nobya na. Idintaw ta nadnadlaw mahit ng agpagpacharmeng ni Aiza kanyak. Ngam jak mo di kaskaso. Iti may sangal daw, jak ninamnama at ipapan ni Brando iti balay may. May kalagayam dito yung balay, tawisan na nga aginom, Brando. Pasensya kan, Luella. Ang mga minagayam ka no, awisan ka. Aginom. Isa sikati nalagi ko. Oh no! Abay nagsakit ka matan. Luella. My heart. Brando, inarakop na matan. Nagsakit namin di barukong ko. Time break na ni Mylene. What? Katawanan time break na ni Mylene? Kunag man no, gayong ka. Ay, ni, sana kasta. Katkatawak ni Maylin, ta pinaluspusan na ka. Danga, babaita, pinaluspusan na ti diamante. Wala. Kukwak itan ti diamante. Sige lang, Brando. Arakupan na, ha? You're free to embrace, hug, and cuddle me. Just lay your troubles on my shoulders, Brando. Oh no! Iyak! Pasensya kan, Loela. Diyan na palan. Nakabakwara ko ni Tia Abagam. Kunak, lay your troubles on my shoulder. Sana put your vomits on my shoulder. Dandanin, Aiza. Asidekan. Almost there. Saan ka mo tamaw-awatan? Anya ka din ti bagbagam. Nag-break on the Brando kan tinobya na. Awandan kan ni Maylin. May ayo na talaga kanyak tigundaway sika. Da kami talaga ti para ititunggal may saga ni Brando. Anya? Sigurado ka nga awanon ti girlfriend na ita. Katuhan. Iso mismo tinang ibaga kanyak nga awandan kan ni Maylin. Kutno nakita nga da sa bali a babae a kadwa na idikalman. Nag-sweet da pay. Kurang na lang makutundan itinalabas sa kinasweet da. Ouch! Anay my heart! Nagsakit! Kas na matutudok ti puso kaysa. Sana po no dayta. Agpaiso ti imbagak. Nakita ka mismo ida iti babae a kadwa na. Enough, Aiza! Huston! Diyan kayo ganta na sakit una yan. Nagkibkibin da pay nga ro da magmagmam. Kalpasan na, simrot da iti karinderya, kat nagsinsinubo da pay anangan. Kalpasan na, anda limabas ngaglaklako iti sabong, kat gimatang ni Brando, santo inted na iti babae akadwana. Anay ko! Kalpasan na, inagkan ni Brando ti babae, sakbay ang naglugan da iti motorsiklo, kat pirmi nga arakop ti babae kan kuan iti likodan na. Mga lakalangan iti amo ko nga itudog mo iti barukong ko. Total,
Pakaragsaka mo tagi istorya iti pakatayak. Kriminal! Kriminal adagos? Kaputay inot na kapagpatayan ka nagiti istoryam. Labi na babaita. Hindi pa nagkit-kitam kanyag. Pinikpikan. Killing me softly. Magpaang anak pwede ti sirok ti mangga. Barong maksayan ti apgas ti pusok. Amarikrik na kita. Ay, Luella. Naimbag ng oras mo. Mahal? Domsag ta pa dito yung motorsiklo. Okay, mahal. Ouch! Mahal pa iti inawag na iti kadwa na babae. Di magas kami. Tay, amok ni mahal ko. Ha? Mahal? Iso ni Luella. Gayim ko. Luella? Iso matiag may sa mahal ko. Hi, Luella. Ne, Ha? ne. Apa yan, Luella? Makatatchingak! Talaga! Ha? Sorry ha, maditiriknak. Sumrul ka kundi tabalay. Kaya't ko ti maturog. Anay ko? Dinong parmumatan ni mahal ko. Ay, sorry. Di tumot namin agli si iti dalan ko. Yung paggarup ko ano poste ti madung parko. Tao mat gayam at pimoste. Nagsakit tinakam ko mang biyanong. Tep-tep pelak tiriknak amang isagunot iti babae akadwa ni Brando. Gapo iti nalao sa sakit tinakam ko, napanak nga raw di ti balay da Aiza. Kahit nairanamit ngagmay sa iti balay da. Ala, maulawak mo tan. Ay na, nakaduwag gaya man iti nainom. Di kamot nga minon na anawa. Tagay ka tagay. Ay, kasla makitkitak tila nga ni Brando. Anya kamot tan? Nabartik ka lang nga rudan. Ngam Brando ka pala Brando. Aklo nang ti kinapudno a babae. Ti kayat na saan apada na alalaki. Saan mo nga rin niya iparupa kanyak, it hurts talaga. Nalang nga rod. Uminom ka pa'y. Tapno malipatam da dya Brando. Ay, talagang uminumak. Inarog-og mumagtan ti arak. Tapno sumamay at agos. Kat malipatak ni Brando. Uray tapagbiitla. Ay, kasla kaya't konti matay si ka. Ayos. Ha? Ano ti ayos? Ayos? Numatay akon? Ni, saan? Agsangit ano mapasamak dayta. Kayat ko asawan. Ayos. Numabartek ka kat malipatam biit. Awan mo dagiti ka balay mo. Isu ang mabalin ka ding agsangit ang itinapigsa. Ha? Ay, una. Day talagayam. Libre kang agsangit. O sige, apotong tilapayag mo tayo sangit ko. I hate you, Brando! I hate you! Ay, napisa unay. Ikap-kapsot mo Ang mga nogriri dagiti ka aruba, makangagkan ka. Sige nga, Rod. Ikap-kapsot ko. Take two, I hate you, Brando! I hate you! I hate you, Brando! I hate you! I hate you! I hate you!
Anay ko, nagsakit ti ulo ko. Ha? Ala, saan mo tatisilit ko dahil tinagturugag? Kaabay ko ni Aiza, dito kama? Ay! Apay ang kaabay ko dahil babaita. Oh no! Lamo-lamo, ak! Hoy! Hoy! Hoy, babaita! Agring ka! Hoy! Hi. Good morning, Lowell. Che! Correction! Luwela tinagan ko. Luwel nga ibagbagam dita. Ha? Apay nagkay data. Apay akastoy tilangak. Ayan dagiti kawas ko. Mabit lang Alak dagiti kawas mo. Ay! Bastos! Apay pinalapal na nga itipungan. Kasano? Timakdar ka latang awan ti kawas mo. Yaks! Kadiri ka, girl. Agtal na ka man, Lowell. Adda na pasama ka datan niya. Anya? Rinamasnak? Kinundawayan nak? Kinundawayan ti kinarukup ko? Oh no! Awanan ti sinalsalimat matagadayaw ko. Rapist ka! Anya? Ape atin ng pala! Gunggunam. Tapno makariing ka, di kinapudno, alalaki ka. Dayaw ko tinapukaw. Saan ati dayaw mo? Iso nga itakder mo nga ron, ti dayaw ko. Ape nga may ka dito'y balay? Kasano? Kundi kamot nga mina nagpakpakita kanyak, manipod pa na napasama ka data. Che! Di mo'y balikas dayta, tamador mo anak. Lowell, masapon nga kalay sa atan tamasikugat. What? Bugbugan naglagit din ni tatang, numaamuan na masikugag. Ay, che ka manan. Naku na nga minatagi ko anak, kat si katada matres na. Lowell. Ita, ang sangit-sangit kakit din, dahil si Dirgan ti pa nagbukir, at nabuksit mo, gapoy ti kinaampang mo. Di nakmot pagsasawan Talagamot namin ampang ka. Dinadaan mo ti inosente a panunod ko. Iniramraman na kiti kinaampang mo, babaita. Gapo, ta adyak kabailan nga itakder ni Aiza, iso adyak nga raw impakpakamaw ti panag-apply ko dito'y Oman. Aging ga anak kadano nak dito'y mangbiano. Impas ngay na ti anak may nga dak dito'y adayaw. Ti problema ak mangbianong, ket babae at talaga tiriknak. Diyak mairusok ti mangikalaysay ti babae. Masyanak mo ti anak may, iso adyak amo ti aramidet. Tulungan nak kuma. Kaya't ko mangigan ti kapanunutam, may papalit ti daytoy a problema. To'y pagayam mo, Luwela iti pagilyan nga uman. Luel, Luwela gayem. Kid-kidawam ti kapanunutak, wano makunak may papaniti parikot mo. No kasta nga raw, diretsahan ka, wan? Andakan ka no sa ruta, wano saan ti bagak. No, saan mo ka ba lang nga itakder ti ina ti anak mo? Agpakalalaki ka nga raw no may papaniti anak yaw. Sapay ko bata, maawatam ti kahit ko asawad. Suportaram ti anak yaw, taada ka mo dita abroad, nagtrab-trabaho. That's right. Ipakita ma nga oray bakla ti bagem. Walo kinataom, kat lalaki ka mo, iti aramid. That's right. No may papanit di obligasyon mo, iti anak mo. Ipakitam kadagiti malalaki dita anang talikod, iti obligasyon da, mas lalaki ka pa'y, iti aramid.
Taoray agbalibaliktad ka, or agbalibalinswag ka, baliktad man ti lubong akit. Nalpasen pagayam kao. Nalpasen ti mini-mini ako nada. Saan mo ang may libat nga addan putot mo, ket inaramid mo na ita. Ken paragkunak, saan nakaapilitan nga isa amang ikalay sa kankwana? Taamu na may ti kinataom. Di napatag ket saan mo atalikodan ti obligasyon mo iti anak mo. Taoray trabaho ka trabaho, no binaybay mo ti anak mo, ay ket awan serbina ata kwartalaang ti maornong mo. Ngem, saan may makatal na ti konsensyam? Dayta ket no dati konsensyam. Wendo, agsabon ka man kid daytay adda konsensya na. Agpakalalaki kay ti aramid. Wine? Saan matutuladan ti aso dita? Ano namutot kat makamukan lubong, agpakalalaki ka, wine? Ket, agsurat kan tumanan takayat ko amamuan, no tinungpal mo timbagak, Ala, kasta nga rudan papagayam. Aging ga iti sumarunaw. Bye-bye! Thank you so much, kadrama! Kung magustuhan nyo dagiti dramas tayo, share, like, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!